पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नेबया कोभिड-19 सचेतना जाजो जोजोलपा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया सचेतना कव पाहे न्याकावा चुनावु फेसबुक लाइभ ज्याजोले सक्षित लस्कुस्यान चुना ठुगु ज्याजो विशेष कठ कोरोना महामारी व छुकी लान्छौ लिचोएटका खला बलाया नवा चुनाव ख तर थौ डासा थोसे पच्चा बिस्क विषय द्वाउन चिनाउदो बिस्क विषय ताबले थौकने देशे खण्डाचौ राजनीतिक संकट यातका खलाउजी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगातका संसद विघटन याना निर्वाचन घोषणा याना दियो थो विषय सक्षा च्युताय विषय जाचौंदो बहुमत डु सरकार है संसद विघटन यागो ख सक्ने नेपालमे सरकार विषय ला जेजुला थुकी न्यातेन उटिकय च्युताओ सरकार दैउ स्वाभाविक के जुल छगुला थो अवस्था जे गुखना न्यावनी तयागु च्युता ला दयदत थुकियालिसे झिनेवाते सरकार विषय तयागु प्रधानमन्त्री थोपलाख न्याते त गजागु लिचोलाई ताउन दो थौया ज्याजोले थोए खया त कुले गुजी संसद विघटन व निर्वाचन घोषणा लिपा नेवाते त लाफुगु लिचो यालिसे जिस लोनिमाउ पलाए त कया खला त थौ जिस ज्याजोले बनातायो नेवा नेलोवा डाक्टर महेश मान श्रेष्ठ जयाता डाक्टर नापा डाक्टर श्रेष्ठ जयाता लस्कुस्या साहब सुबह डाक्टर साहब डाक्टर नापाना जिसा अथो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गु पला लोन्जिल संसद विघटन व निर्वाचन या तो प्रतिनिधि सभा विघटन यान दिउदो थुकियार कया पहिला छु तार्न सकोनी नेला झिसा चाहिँ योको मनुते योको झिसा चाहिँ खट नेनबले चुसी त डर गाड्याबले वो प्रधानमन्त्री याके संसद विघटन या वो अधिकार मरो वो अधिकार मरु खो चाहिँ प्रधानमन्त्री नस्युजी तर विघटन यान दिल त्यो माने वो संविधान कठ वनिगु विचार चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री याके चाहिँ खनिमरो वो चाहिँ संविधान योगवे ढैटौ जुइमा झि विघटन या ढासिनी विघटन याका संविधान सिवेन सुए चाहिँ केपी ओली तोंगु खनिदो हजुर हजुर दैदिस मेरो अले आठो विघटन या त कया चाहिँ उन चाहिँ छि लगायत चाहिँ झिङखुम नेवा नेलवा किसान थौ वक्तव्य गु पिछान दिल थो विरोध यान दियो चाहिँ छे चाहिँ मेउ कारण छु ख थौ असंवैधानिक जु कारण जको ख कि अथवा छेलाई लितो या त कया न छु कारण ख ओहो आ छक चाहिँ असंवैधानिक चाहिँ झ्या या ढुंकल कि अले वो निको या त न लिफसोइ मखो सोगो या न लिफसोइ मखो त्यो माने छम मनु छक मस्यन्तले त वो चाहिँ मुखु जया छाली मखो जब छक सेन ढुंगी जब छक मुखु जया ढुंगी वो हन वो मुखु जया त चाहिँ संगु जया त वो मछाली मुक्त वो चाहिँ लिसिली मुक्त वहे कारण चाहिँ आठो झिस चाहिँ केपी ओली या त थो गु संविधान सिमे वो चुए चुन्त सुल संविधान हाचांगया गु जया त ओके ओला सक्षाय विरोधीयामा वो छारगार हल्लास खासना संविधान माने यही पिस विरोधीयामा का संविधान माने म यही पिसला चाहिँ ओ इबिला लेहेटै गति कि चाहिँ राप्रपा चाहिँ लेटल कमल थापा चाहिँ ठो एकदमै ठीक याटरगा ओ लेटल झिनो छुले रेबले पुरा चाहिँ संविधान यो पछि चाहिँ झिमुखु उके चाहिँ गु झिउठो आदिवासी जनजाति मर्सेटे यो चाहिँ गु उके अधिकार चाहिँ नेट्न टौ मरो इमु चाहिँ गु अधिकार चाहिँ लक्याउ जयट एजो कारण याना इमटो चाहिँ ठो आदिवासी जनजाति या त चाहिँ ठो स्वायत्त राज्य यो चाहिँ अधिकार चाहिँ मारगा छि ढैसुन पि यो अधिकार फुके चाहिँ वो लिटकाउडो वो चाहिँ उके चाहिँ टौ मरो वो कारण याना झी चाहिँ वो संविधान प्रति चाहिँ सन्तुष्ट मरो तर छुलेर गाडीहरूले चाहिँ आठो
संविधान सिमे हाचाङ या वनकी चाहिँ त्यो तस्कै ज्ञानपु खजुल तो छ्या ज्ञानपु उर्गार हल्ला छ झिसो चुसु उर्गार हल्ला छ अनो वोली चाहिँ नेकपायाम खसन वोली चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ रूपमा चाहिँ वो संविधान वो छिटो संहिता विरोधी ख वो नपलकला संहिता प्रहारिया तो सोई वो संहिता चाहिँ वो फुको चाहिँ लिखि छेदे सोई खला छुलेर गाडीहरूले सुरु निस्किए संहिता यो विरुद्ध चाहिँ ओली जाइन्छ उठो संहिता गाडीहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय अधिकार प्रदेश या बिउ ख संहिता हो सँगै चाहिँ झिठो सामूहिक चाहिँ नेतृत्व जी अहिले केन्द्रीय चाहिँ अब छु प्रदेश ख इम्यू चाहिँ स्वायत्त शासन चाहिँ जी स्वशासन चाहिँ जी ठुलो चाहिँ छुलेरहरूले त्यो चाहिँ खासेना केपी ओली के सामान्य किसिममा ढ्याउ खसला नेकपा ठिकै चाहिँ जिम्मेवार ख नेकपा शासन यान्छौँ अहिले चाहिँ इम्स चाहिँ आगु ख ऐन कानुन चाहिँ देकुबले त्यो चाहिँ अन्धाप चाहिँ संविधान देकुबले न चाहिँ त्यो गु चाहिँ संहिता रिउ चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ सामूहिक शासन प्रदेशीय चाहिँ स्वशासन देमा गु ख गु इम्स चाहिँ गु अठिमया अहिले हान चाहिँ गु स्थानीय चाहिँ गु चाहिँ सरकार ख स्थानीय गु सट्टा ख ओला छुलेर गाडीहरूले प्रदेशीय छौ चाहिँ माटो दे जुइमा ओला छौ विकास निर्माण यु ज्यायाटो चाहिँ स्थानीय चाहिँ ठो सट्टा जुइमा हो तर ठो संहिता इम्स सेङ्क्यु लागि छैन बिल हल्ला चाहिँ सोङ्गु सरकारी बिल सोङ्गु अलग अलग या सरकारी बिल केन्द्र प्रदेश अहिले चाहिँ स्थानीय चाहिँ सट्टा अहिले छुलेरहरूले टक्कुसिटिया चाहिँ हन चाहिँ वो अछिन वो चाहिँ केन्द्र चाहिँ ठाउँ माटो त्यो चाहिँ र त्यो सूर्य चाहिँ संहिता चाहिँ विरोधी ज्याख आएन छुलेर गाडीहरूले चाहिँ प्रदेश यो कयौँ अधिकार चाहिँ मबिसे ओ फुके चाहिँ केन्द्र चाहिँ नियन्त्रण याको ठाउँ ऐन कानुन चाहिँ ढेका हुन चाहनु उके ठिकै छुलेर गाडीहरूले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री अहिले सामान्य त्यहाँ नेकपा ख तर आज समस्या होला उके जुनै न चाहिँ मुखिया न चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी चाहिँ ओली संहिता विरोधी चाहिँ मनुख उहाँ छुलेर गाडीहरूले त्यो संहिता या त काचे कुचु याना चाहिँ संहिता सके बदनाम याउ आउयाले नापा उहाँ बदनाम याउ त ज्याइन चुन उइटो चाहिँ ज्याइ के मबियो गठाउँदा उना चुन अहिले बदनाम याउ थियो छुलेरहरूले मनु टेर उहाँ थियो कुप्रचार यानु बिले कि संहिता याना चाहिँ देश विकास मजुल संहिता याना चाहिँ देश गरिब जुल जबकि छुलेर गाडीहरूले संहिता झिसा ढेच्नु संहिता थियो मगो झिसा ढेच्नु संहितालाई चाहिँ नेवा टेउ ठासे चाहिँ नेवा टेउ चाहिँ स्वायत्त राज्य अधिकार बिमा तामाङ टेउ ठासे मग टेउ ठासे थारू यो चाहिँ स्वशासन हुन्छ स्वायत्त राज्य अधिकार बिमाहरूका झिसा टेउ उलाई इम्स यहाँ मैया त होला अहिले ऊ किसिम झिउ ठोनो चाहिँ नेपाल मण्डलले अथवा ठुके ढुनिनो चाहिँ खासना चाहिँ झिउ नेवा टेउ चाहिँ बहुलिट ढुकु चाहिँ गु चाहिँ सोनिग ज खयु ठासे स्वायत्त राज्य अधिकार चाहिँ बिउ जुस झिउ ठो ठ्या जुली जसमा ज्यान प्राण पाना चाहिँ उठायो विकास या त सोही ठिक एकदम विकास जी तर इम्स अठे मैया चाहिँ ठुको केन्द्र नियन्त्रण याना चाहिँ ठो चाहिँ संहिता गाडी हो झ्यालके मजुको चिज अलि मेखे सके चाहिँ विकास मजुल केन्द्र चाहिँ फुको नियन्त्रण याना चाहिँ थियो थन हन यति छुलेर गाडीहरूले मेउ छौ समस्या छुलेर गाडीहरूले त्यो चाहिँ केन्द्र त्यो चाहिँ प्रशासन जुल त्यो चाहिँ मन्त्रीमण्डल जुल र पार्टी त्यो जुल तिमी ठुली भ्रष्ट जुल तिमी बयान याना साध्य मजु भ्रष्टाचार्य डुबे जुल अलिक घनो चाहिँ देश विकास हुयो छौखो ओ जुस मेगु छुलेर गाडीहरूले जातीय रूपमा तिमी तस्कै चाहिँ त्यो कट्टर ब्राह्मणवादी कट्टर नस्लवादी जुया चाहिँ थिपी चाहिँ प्याउई बिल अहिले ठुकै नछुलेर गाडीहरूले झिसो चाहिँ आछु सिका वै चुनाउ टुर गाडीहरूले ठुकै नगु होली गुट गु ख ठुकै चाहिँ कट्टर ब्राह्मणवादी अहिले ठो चाहिँ कट्टर चाहिँ नस्लवादी अहिले कट्टर चाहिँ छुलेर गाडीहरूले भ्रष्ट त्यो होली गुट जुया चुन होला ओ कारण चाहिँ वो जुया चुन ओ कारण एना छुलेर हामीले ठिमस चाहिँ संहिता खास संहिता चाहिँ गु झिमाउ ख गु स्विट माउ ख सुना लोना हौ ख
ऊ आदिवासी जनजाति लना हौजुली इम्टो चाहिँ स्वायत्त राज्य बिमापट्टि मबिसे सखे ठो ठिमसा चाहिँ बदमासिया रहेछ मेखे चाहिँ सुलेर गाड्याबले अथवा ठपी भ्रष्ट जुल ठपिसा चाहिँ झन् व्यवस्था बाँड्को मया त थन ठपिसा चाहिँ सुलेर गाड्याबले एकदमै चाहिँ जातिवादी ज्या एकदमै चाहिँ त्यो नाटावादी ज्या किस्म यो यंगल न्याउ खेन चाहिँ भ्रष्टाचार याना चाहिँ देश बर्बाद ठिमसा या त आ दोष सिधै बिहलर गारल्ला छ संगे डाइटो दोष बिहल सामान्य मनुटो चाहिँ सुर्गा चाहिँ छिगल गानेले संगे डायना देश विकास मौजुल संगे डायना थनठो समस्या प्याउल ढगारिया संगे डायु चाहिँ विरोधी यही पिन्टो चाहिँ एकदम मलदल याना चाहिँ ठो केपी घुटो चाहिँ घु याट आठो संगे डाय चाहिँ यो नापाङ प्रहार चाहिँ संगे डाइटै छाडला संगे संविधानलाई माने म जुरुङलो भ्याबले अब न्यागु याटो सोइ न्यागु याटो या चाहिँ सुले भ्याबले वो जकजु बुद्धि ओ बल न्याडु खम्बगो तुके प्रश्न वे सुयो बुद्धि दो सुयो बल दगाडे छि उकुन्टिनी चाहिँ रया प्रमुख सामन्त गोयल होला हजुर छा होला अकस्मात होला छा होला हजुर सुनाना मुसु होला अहिले हन सुलेर गाडे हामीले रया प्रमुख या चाहिँ बोली चाहिँ नप्लायो चाहिँ वो प्रोटोकल चाहिँ मिले मजु तर नप्ला त छार गाडला छ त रसे बेरुङलो आउ या चाहिँ जिसो चाहिँ सिल ए संविधान या त हाता गया त संविधान या त संविधान सिबे चुए चोनी लागि चाहिँ उक्नु वो रया प्रमुख सामन्त गोयल चाहिँ वो जुया सुन्छु न ठो चाहिँ छगु त्यसकै ज्ञान पैसा जोङपट्टि चाहिँ ठन्ठालग त पर्दै लिम्ने यो चाहिँ ख थन चाहिँ सुरत जोङरु हन सुलेर गाड्याबले प्रधानमन्त्री चाहिँ हन इन्डिया वन जोङरु त्यो चाहिँ थियो थन चाहिँ त्यो चाहिँ सुर्गा त्यो चाहिँ त्यो केयर टेकर चाहिँ गो प्रधानमन्त्री रहे केयर टेकर प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्डिया वनमा चाहिँ आवश्यकै डुमको ओ छ्याउनी हो भ्याबले चाहिँ सुलेर गाड भ्याबले ठुकै डुन्न हन टरौँ चाहिँ रहस्य सुरत जोङरु अब संगे डाइट प्रहारी यही झिउ ठो चाहिँ अनुमान ख ओ के जगन वो दिन चुनी मोखला उसिबेन ह्याउनु हुना अझ म या त्यो मट्यो झिउ मज्यु धमाडुम यानो हुने उ चाहिँ थन झिसो चाहिँ आशंका यामा थो चाहिँ सुलेर गाड्याबले सम सामान्य नेपाली नागरिक हो हैसियत हुजुरका हजुर डाक्टर साहब जस्तो आछि संहिता प्रहार याफु प्रधानमन्त्री ओलिङ गाडेल संहिता प्रहार या गाड्यो चाहिँ गोजो कोठा ताको पलादन फैटे त छिउ विचारे चाहिँ संहिता चाहिँ प्रहार या गाड्यो चाहिँ सुलेर गाड्याबले आठो अछि होइ आठो चाहिँ सुलेर गाड्याबले चाहिँ आठो संहिता गाड्यो चाहिँ नेपाली लागि चाहिँ कागज जुल ठो चाहिँ जे मजिल ढकारिया इपी चाहिँ छिटो एकात्मक राज्य वन्युपट्टि एकात्मक राज्य वन्युपट्टि आइमसो चाहिँ खटो चाहिँ हेफु आइमसो छेउ चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानीय चाहिँ इमसो माने म जुइबले चाहिँ तिमसो छेउ नुगपट्टि चाहिँ व्यवस्था वन्यु हजुर हजुर जस्तो कि अठेन आला खगोइ तला अठेन अल्प मोटे दुर्गा कैसो प्रधानमन्त्री थय पार्टी दुनेन संसदेन मला अझ अवस्था त या फैलाले छ संगीत वो अयो चाहिँ अल्प मतलब उयो छे मतलब मरेर हुन्क्ल हजुर अल्प मतलब खया ख नि संसदीय न अल्पमत अले चाहिँ सरकारे न अल्पमत पार्टी न अल्पमत तर वो अल्पमत यो अनुछिया चाहिँ अनु वो सरोकार मटेर हुन्क्ल वो संविधान माने म एम दिनु संविधान सिबे चाहिँ चुए हुना वो छे मासु यही ठियाना चाहिँ यही मपट्टि सम चाहिँ सुलेर गाड्याबले हुल्या थे याम चाहिँ थे या व्यवहार चाहिँ वो याद हुन्क्ल आ वो थो याद न थन र प्रमुख नप्लाउ नप जिसन चाहिँ सपु चाहिँ संकायमा अलि आज सुलेर याला झन्झन त रंगु वो चाहिँ या मट्यो उज्या जीव चाहिँ संघीय प्रहारी आयो अले वना चाहिँ जीव धर्मनिरपेक्षता प्रहारी आयो अले वना चाहिँ गणतन्त्र प्रहारी आयो ठो चाहिँ माहना चाहिँ वो यानो वनी उ झिसा आशंका चाहिँ यामा चाहिँ कारण खण्डु अले ठुक्यौ लागि सुलेर हामीले उयो बुद्धि बल न्याडु खम्मगो अझै ढाड्नु त्यो बुद्धि वो बल चाहिँ र प्रमुख सामन्त गोयल नप्लासिनी चाहिँ वो खण्डु मोदी नप्लाइले छने त रङ चाहिँ झिसा चाहिँ उयो सम्भावना खण्डु अहिले मेउको सुलेर गाड्याबले थौटक
नेपालले तटरङ्गु युपार गाड्यो चाहिँ इन्डिया यो लिधौँस्या अहिले इन्डिया यो 60 कया चाहिँ यान्छौँ आतको गुल्न तटरङ्गु राजनीतिक युपाहरू इन्डिया यो चाहिँ बकया यान्छौँ खण्डु आ केपी ओली न वहे ल्याउन जुन्छौँ आ उयो खो ठुबिसँग जग्गा चिकी चाहिँ सुले थियो भने चाहिँ ठु केपी ओलीलाई एकदम चाहिँ राष्ट्रवादी एकदम चाहिँ नाकाबन्दी एकदम अरान कामहरू गाला बेबे जुल उकि वेली नस्या भोट नकाल तर आ धमाधम चाहिँ पत्ता बिचाया फुसँग खङ्काए कि ए ठो मनुला छुलेर गार हामीले चाहिँ त्यो पुरा चाहिँ इन्डिया चाहिँ दलाल जुया जुन ठो चाहिँ एकदम रह्यो चाहिँ बुद्धि हो बल अहिले चाहिँ मोदी हो बुद्धि हो बल ज्या यही म चाहिँ मनु जुया जुन ढका झिसनी सिलगा तर गुलिस्या सिल गुलिस्या मसिल ओ ठाउँ ठासे दु गठे कि नाता दर्शावन तैला न किसा चाहिँ संविधान त चाहिँ उमङ्ग चाहिँ छिसन मानिन्छ नमरो म संविधान त छिपी अधिकार अझ न मो अनि उकिसन चाहिँ केपी ओलीला धन छित लासो अधिकार बित स्वयं मुख कार्य तैजिला आज केपी ओली प्रधानमन्त्री पाखे छौ निर्वाचन यो दिन घोषणा दिया छौ छोडेला आ वे गर्दा चाहिँ निर्वाचन देला वे गर्दा चाहिँ चिका थियो दिन छित छौ कथा मोगा वइचौ जुनि मखला थन छि थन सुक्ने भाजुसम्म दयाचन्द्र श्रेष्ठ जिन संसो ने सतैदियो चुनावे भोट भविष्य ओली आतला दण्डबी बी त कोसिसिया माथि सर घानो वे कन तैदियो मना आठोला छौ चुनाव या देला बालावे खथे खनि मखला हेराबले अथुके चाहिँ छटानी त खन्दो छौला छुलेर गा ढ्याबले चाहिँ चुनावले चाहिँ कम से कम न चाहिँ 24-25 अरब देव खर्च जुइर गा ढ्याउबटी चाहिँ खर्च प्याउ चौडु ठाउँ चाहिँ छुलेर ढ्याबले झि मनु त चाहिँ कोरोना याना तस्कै चाहिँ ग्रसित जुचौँ अहिले सरकार पिसिआर टेस्ट छौ टक्न चाहिँ निशुल्क या मफै चौँ चाहिँ अवस्था आइसियु हस्पिटल तक्न डेके मफु चाहिँ अवस्था छे जुना आइसियु उपचार यामा चाहिँ अवस्था त्यो चाहिँ छौ चाहिँ आर्थिक चाहिँ कारण याना न आठो कम से कम न 24-25 अरब खर्च जित्याउँदो तो या जुराकी मजु धेउ चाहिँ छौ चाहिँ या ट्यालके मट्यो तो जनता प्रति चाहिँ ठो चाहिँ अन्याय चाहिँ मखला ढेउ नहेस उइचौँदो अहिले चाहिँ मेखे छुलेर गा ढ्याबले चाहिँ अहिले केपी ओली संविधान माने याना संविधान कठाउन जुसा झिसो खैटो भता पट्यान या फै तर आ छुलेर ढ्याबले उ संविधान या हाताङ या वन्त्यम मनुजु कारण याना ठो चाहिँ वैशाख 17 चाहिँ चुनाव यही गाडी झिस चाहिँ विश्वास सेना चुनाव गर्ला छ झि त धुवा चाहिँ ढासा झिठे चाहिँ चुँ होला अहिले मेरो सौन झिन्छ त कने छिक मेला चाहिँ पत्रकारिता छिक्सँग मसिउ खमको मसिउ पनि लागि ढेजुन जुन हो अनो सर्वोच्च चाहिँ छ्या रुगुलर गर्ला छ चाहिँ वो तो मुद्दा सोइपी न्यामगु न्यायाधीश ख आइमसँग फैसला यही ख तो चाहिँ विगत न्याय जुलाकी मजूर गाड्या अब न्यामो चाहिँ वो न्यायाधीश त चाहिँ वो चाहिँ तो तोलेन्द्र शमशेर चाहिँ राणा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर राणा चाहिँ अनो चाहिँ ठगु चाहिँ ग्रुप यापी एडियो माने ओली ग्रुप यापी ओली गुट यापी प्रधान ओली गुट यापी न्यायाधीश त्यो अनु बहुमत खाका चाहिँ अनु वो मुद्दा यो किसिममा फैसला जुइदियो चाहिँ सौ संकेत आ चाहिँ अनुखण्डी हुए ढुङ्ला हजुर हजुर आज जस्तो डाक्टर साहब छिटैदियो चाहिँ संविधान हाताङ गया संविधान माने या मुख गादै सुन गाडे आ इन्डियाना उन्चौँदो गादै यो मलाई इन्डियाना उन्यु कि खौइ चौँदो थो अवस्था चाहिँ यदि चाहिँ छौला सर्वोच्च न चाहिँ संसद पुनर्स्थापना फैसला मवै चाहिँ चो गाड्यो न छौला वया छौदो यदि पुनर्स्थापना याद चाहिँ ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ सङ्कट काल न लागु या फुटै चाहिँ चिकबिनु चाहिँ भने चाहिँ अझै ख हो न्यागो जिफु आ थरकार अल्लाह से वो देश या त जनता या त फाइदा जुइ लागे बेफाइदा जुइ लागे ढेउपति किस्म बिचा यही म मनु या मुको वो किस्म यही म मनु या मुको ओलाई एक नम्बर या हुलिया टाइप या म मनु थै त छुया से फाइदा जी वो यही होला एजु कारण या ना वो एकदमै चाहिँ ज्ञानीमा मनु एकदम सोझामा मनु एकदम भलादमा मनु एकदम चाहिँ संविधान नियम कानुन माने यहीमा चाहिँ यो स्वभाव जुसा वो मेवे किसिम चाहिँ खल्याउ दियो भने अझै मखुम जुले चाहिँ
अहिले त्यो खल्याउ तरिका पाइएको छु ल चाहिँ अर्थात् हामीले चाहिँ ठुलो अवस्था चाहिँ झिसँग चाहिँ यामा चाहिँ छुलेछ यता छिउ चाहिँ सुझाव झिसँग यामा चाहिँ छु यताले झिसँग सुए सिबिएन चाहिँ छिन्जेना दिउ झिनेवा त चाहिँ ढाउजीमा नेवा सरोकार ढाउजीमा ठिकै चाहिँ छुलेर गाडी हामीले झी खनौला छुलेर गाडी हामीले ठो छौ गोफे उही चौँ ख ठो ठो गो फसे झी चाहिँ संसद पुनर्स्थापना या मालके मुवा ढेउली चुनाव जुइला के मजुई ढेउली झी नेवाट चाहिँ ठो गो फसे ठो खो फसे दुने दुहाउने मजु सोइदिस ठो गो फसे दुने दुहाउने मजु झिगु ठगु छौ स्वतन्त्र झिगु छगु चाहिँ ठुके विश्लेषण डेमा ठुके झिगु चाहिँ स्वतन्त्र ठुके छौ झिगु चाहिँ झिसँग पला चाहिँ छिनाउनेमा ए ढेउ छुलेर गाड्याबले यो गो फेला नापा योको वेर हुङ्गल तेजी 2007 साले टरुङ गो फे होला 2017 साले होला अहिले वना चाहिँ 2036 साले होला 2046 साले होला अहिले चाहिँ 2058 साले होला हानो चाहिँ त्यो 2052 साले न वो दुल 2062 साले न वो दुल झिला वो गो फसे दुनी ढुवाउना वो गो फसे झी चाहिँ एकदम चाहिँ झी सक्रिय जिया चाहिँ झीसँग चाहिँ भूमिका मिटाए झी नेवाट से ल 7 साल निसे 77 साले चाहिँ नेवाटेर सुतर गाजीसँग चाहिँ सुएउ खस सरकार हल्ला छ झीसँग गो फसे चाहिँ झी अनु चाहिँ कोडा झीसँग चाहिँ मेहनत यानापि आन्दोलन यानापि संघर्ष यानापि जुसिनला थुओ चाहिँ हिउपायु चाहिँ लिचो हिउपायु चाहिँ फल्ला झी नेवाटेट नवेमा हुने तर नेवाटेट गुक्समा ओलर गाड हल्ला छ चाहिँ थौ चाहिँ सोनीगो चाहिँ सुलेर हामीले स्वर्ग ठाउँ आउ सोनीगो चाहिँ थौ नर्के चाहिँ हिले ढुङ्ग्ल कारण छु नेवाट चाहिँ नाला मको ठुए चाहिँ शासन यन्त्रम सयना गब्ले पञ्चायत गब्ले कांग्रेस गब्ले एमाले गब्ले माओवादी ठिमस चाहिँ याना फोन चाहिँ जिउ नर्क ठाउँ दिनुङ्ग्ल नर्क जुले चाहिँ मुख्य कारण सुलेर गाडे हामीले चाहिँ थनो चाहिँ सोनी गयो विकास मको सोनीगले खाली छुक्यो विकास यानी बिलर गार हल्ला छ छे देग्यु कृषि भूमि त फुक शंका छेगु छे देग्यु लन्डेग्यु अले पिनिपी मनु चाहिँ दुक्याउ नेवाटले चाहिँ 7-8 लाख जको ख पिनिपी मनु ठाउँ चाहिँ 50-60 लाख थिएन नुङ्ग्लो अझै पनि दिउगु मग्ने थन चाहिँ छुलेर हामीले सारा चीज अस्त व्यस्त दिनुङ्ग्लो थन तो भी आदिवासी नेवाट चाहिँ नि छक रक्न लटुन मक च्यानी छक 1 घण्टा बि गन लवै मको गन ढवै गन फेवै थियो टालो छि नर्कयो चाहिँ जीवन चाहिँ थन्त्रोपी आदिवासी नेवाट चाहिँ त्यसमा भोगेन जुनजुनहरू जी नापा चाहिँ 24 घण्टा ल ह्याका जुनजुनबी ठो आदिवासी नेवाट ठो तुनि लटक न ठाउँ चाहिँ मर्या ढुङ्क्ल थनि अस्त व्यस्त खला झिस लाना साटी मजु थन नापा छिटो चाहिँ तरकारी नेट थन जीव सारा चाहिँ कृषि चाहिँ उत्पादन थन योको जुइ उठा तस्कै चाहिँ दक्ले भालाउ चाहिँ चाडु उठा आथन कृषि भूमि धमाधम चाहिँ शंका छेडेग्यु लडेग्यु अले पिनिपी मनो टुक्या यान चोङडु 50-60 लाख एक दिन चोङ मर्ने थन जनसंख्या उपोजी रुङ्ग्ल तर सरकार ठो उपोज उलरगा गुब्ले चाहिँ मरा गुब्ले ठो उपोज उलरगा एमस बिचा मया खुद धमाधम उपेका यंगिउ थन 1 करोड ठेंगिउ मेगा सिटी देग्यु सरकार चाहिँ योजना याना ज्याइना उना चोङडु उके लागि छुले हामीले आउटर रिङ रोड देख्यु अले शहर देख्यु अले हानो पेंगु नु शहर देख्यु थन फास्ट ट्र्याक हया चाहिँ खोनाबो भुङ्ग धोस्त यान्छेउ अन फुक चाहिँ पिनिपी मनु टेउ थियो किस्म चाहिँ तो सोनीगो धोस्त याउ कोठो चाहिँ तो सरकार हुन जुङडु ढ्याबले चाहिँ झिस उलमची क्रान्ति याना उलमची आन्दोलन याना तन्त्रपी आदिवासी नेवाट टेटो चाहिँ ठोए अवस्था यो लागि झिसन जुनौला नब झि चाहिँ फुक जुन नेवा भाषा खलेबी ठौ चाहिँ सुलेर गाड्याबले नेवा भाषा खलेउ चे मालिमाल ढुङ्ग्ल जिउ भ्याम न जिस आन्दोलन यानो क्रान्ति यानो एमाले लिउलिउ हुनु कांग्रेसले लिउलिउ हुनु माओवादी लिउलिउ हुनु पञ्चायत लिउलिउ हुनु जिउ भ्याम मनेकी त ला जिउ कृषि भूमि मनेकी त ला तो जिउ सोनीगो चाहिँ स्वर्ग ठेयाउ स्वर्ग ठेयाउ चाहिँ सोनीगो त नरक या त ला अले झि ठर मन्टु हे अब झि एकदम बहुमत हेटु 20 साल तक उना सोलगा हल्ला सोनीगो ल्याने बाटो बहुमत
थोलाई चाहिँ नेवार चाहिँ त्यसकै अल्पमते ल्याएर अझ ठो प्रक्रिया मटिकुनी सरकार विकास यो नामे चाहिँ थो छिद त्यसकै अल्पमते लगाएको जोंडु छिउ लजगाट चाहिँ मर्या ढुङ्गुडु अले छिद प्रशासनले चाहिँ नपा छिथन सचिव त चाहिँ बहुमत सचिव त नेवार ठो प्रशासनले नेवार सचिव त चाहिँ मलमा अवस्था जिरुङ्गलो छि हरेक ठासा विस्थापित थो छिउ भ्याटक न चाहिँ ठो मर्या ढुङ्गलो छि हरेक ठासा विस्थापित छिसो आन्दोलन यान हो 7 सालियो क्रान्ति छिसो यान हो अले 46 साल यान छिसै जिया हयु त्याबले छि त गुले तो आन्दोलन क्रान्ति फल छि त गुले ए दु गर्ने हैन जिन ढ्याडो से उछुलेर गाड्याबले फ्यो गो फसे झी युक्कु चाहिँ झी वन्दु न आ झीसो चाहिँ बुद्धि देके मल आ झीसो हेलो त्याके मल फ्यो गो फसे ढाउने मगु आ झी गुलिन चाहिँ झिउ आदिवासी नेवादे झी नेवादो ढेपी चाहिँ तो सोनी गए आदिवासी ख देउको झीसो चाहिँ ठिक्यो तस्कै हटाए दिरुङ्गल अले छुलेर गाड्याबले जिपी आदिवासी नेवादे अधिकार का आदिवासी नेवादे अधिकार दिउ छुलेर गाड्याबले सिधा आत्मनिर्णय अधिकार दु अले झिदो छुदुलेर गाड्याबले झिगु ठासे सरकारो झी नापसल्ला मयाको झिगु चाहिँ सहमति मकासे तन यो थे या दे मुगु ठो झिस ख झिगु ठो अधिकारी ख ठुके माल झिस ठिको मरि बुजु कार्ने ना छुलेर गाड्याबले ठो गोफसे ध्वाउना झी हान चाहिँ छौछु दलिया लिउलिउ भ्याउना अथवा जुलिया लिउलिउ भ्याउना झी ठुके चाहिँ आ कुस्ती लुया हुना पुरा झिसो चाहिँ यो कुलुया हुनु आ गाटो आ झी ठया मदैन आ झिउ ठाउ ठया मदैन झिउ ठाउ भ्याया मदैन यो अवस्था चाहिँ अन्तिम चाहिँ बिन्दु झिठिन नुङ्गल वो कारण हैन आ झिसो हेलो त्याके फटर गार हल्ला छ अझन झिसो आदिवासी नेवा जाति बचाया फैदिने झिउ भ्या अझन बचाया फैदिने झि हेलो त्याके मल तो सोनिग लिपेयो चाहिँ झिउगु नेवा बस्तीको तो झिउगु याना टुङ क्यासेकी मल तने झिउ सुशासन हे मल स्वायत्त राज्यलाई संविधान मबिउको का स्वायत्त राज्य फ्ल्याम अपनी का जिसो स्वायत्त राज्य जको जिसो स्वायत्त राज्य जिन्नाबाद जक हालतुना अर्थ मरु तने जिसो झिउ ठो सुशासन गैना क्याबे अथवा चाहिँ संविधान बेटो स्वायत्त क्षेत्रीय अधिकार गैना क्याबे ठीक बाके झि न्याउने मल तो स्वायत्त राज्य वो स्वायत्त क्षेत्र स्वशासन देऊ चाहिँ वो प्रतिद्वन्दी खम्मको स्वायत्त राज्यलाई झिउ चाहिँ अधिकार ख तो झिउ चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकार ख तर संविधान चाहिँ थौ बेचौ मरु वो कारण हैन संविधान जित बेटौपट्टि चीज द जिसं क्याउ चाहिँ स्वयमल अले स्वशासन चाहिँ जिसं झिउ तो प्रजातान्त्रिक अधिकार ख स्वशासन क्याउ स्वयमल तर ठो चेतना ठो ठो बिनेवाडो गोम दुले अले ठुजुलाई जैन चोबिने वाटो गोम दुले त्याबले मरु वो कारण हैन चाहिँ झि नेवाटे न्योनी उल्लन गाड्यो झि सोबले आ आदिवासी झि नेवाटे पि आदिवासी ख ठो सोनी गए आदिवासी अले ठो चाहिँ सुले सोनी ग झिउ आदिभूमि ख तन जिमु चाहिँ अधिकार दु ठौ चाहिँ आदिवासी अधिकार चाहिँ झिसा क्यामा धेउ चाहिँ खठुपी नेवाट इमसो आथन्जोबी नेवाटे दथिलाको आदिवासी नेवा जागरण अभियान यकेमा महेशमान यकेमा दिउमको तेजो न्यागु साजु मेपी सुनान सूरजवीर बज्राचार्य न्यागु साजु हमसेना न्यागु साजु थो चाहिँ आदिवासी नेवा जागरण अभियान चाहिँ थने न्याक्यु चाहिँ तस्कै आवश्यक दु अले थो चाहिँ नेलो चाबी जागृत जुबी नेवा त छप्पन जुयावे मल थो सुचमो मुनि उठेका मल्ल के सुन्दरी उठेका महेशमानी उठेका मगु न्यामे चाहिँ नेवा चाहिँ न टोको नेवा डोकुसिउ चाहिँ ठेका ख ठोको स्वीकार्य मि नेवा डोकुसिउ ठेका ख नेवा त्यो डठी वन मल तले तले क्वाउनी मल गमे गमे क्वाउनी मल आदिवासी नेवा जागरण अभियान चाहिँ न्याके मल न्याका चाहिँ इम्टो चाहिँ इपि चाहिँ संगठित जिउ चाहिँ स्वयं मल अलि ठौ अधिकारी लागि न्यने वेपि जि मल अलि जिउ ठौए ठौ चाहिँ सुलेर गाड्याबले झिठो नेवाटेउ आदिवासी नेवाटेउ छगु मोर्चा ढेका न्यन्यो वन्यो तस्कै आवश्यक देख्नु झिउ शक्ति झिउ ध्यान आछुलेर गाड्याबले कांग्रेस एमाले माओवादी पञ्च जुया चाहिँ विभाजित जुगु मगु अले थिपि जुया ठठवे लन्चनिउ बडी मगु नेवा ओ छम नेवा ओ मेम नेवा लन्चनिउ मगु
जिउ चाहिँ अलग्गै जिउ मोर्चा झिज दिएका न्याउनी माउ खण्डो डाक्टर साहब तैजु थे थना छि सोक्मी भाजमेज बिसन यो कुसा उइद सम्वर्षण यान दियो जस्तै थना राजु साके जी चोइदियो दो नेवा त न्यागुए तन्त्र राणा निसे गणतन्त्र तक विरोध याना लान पनि व उचे फाइदा मेसन कायु थाथे गाना वे कलन तैजु दो अथे आ मेसन थना विश्व एन श्रेष्ठ जोन डाक्टर साहब तैजु छि जे खौ वस्याना नेवा त गातैजु दो मलाई अथे चाहिँ थना आ थना श्रेष्ठ उमेश भाजो वेकन नेवा राज्य जिन्दाबाद गातैजु आथना छौ थना नीला भाजो न छौ डाक्टर साहब बिप्ति खैते समर्थन इन जुसाना छौ वेकन नेसन तैजु थया गोफेला तको वो खसा झिनेवा त अटक्न राजनीतिक रूपमा चेतना भए मफु कारण सुख अलि नेवाते ला पार्टी न दु खत न वो पार्टी त न उके त न्यन न्याके मफु कारण त गेजा ख गारे न वेकन तैजु जसो डाक्टर साहब झिनेवा ते मोर्चा जनावन माल्ला तैल वो मोर्चा दे जनावनी कथा पार्टी न देको ख नेवाते छ तर चाहिँ न्यावन मुफ्त थो चाहिँ कारण सुख गारे न वेकै छौ जिज्ञासा दु थो चाहिँ यो कुसु जिज्ञासा न ज्यातो हुन्छ के अब नेपाल राष्ट्रिय पार्टी अब दुनिया मुख्य नाला यो आन्तरिक चाहिँ कारण याना चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी कमजोर जाउँछ अब जी नेपाल राष्ट्रिय पार्टी मरु एजो कारण याना दुने छुसु चाहिँ आन्तरिक समस्या तो होला जी बालक चाहिँ स्पष्ट चाहिँ मजु होला एजोली ठो विषयले चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी चाहिँ नभा योको भूमिका भित्र दिपी पास पिसँग चाहिँ ठिक्यो चाहिँ लिस बी भई एजुजुली नेपाल राष्ट्रिय पार्टी विषयले चाहिँ लिस चाहिँ झी बालको चाहिँ बी मुफ्त घन्टोको चाहिँ सुले ढ्याबले झी चाहिँ जी आला जी ठोएको ढ्याफै कि आ झी चाहिँ गाटो आ चाहिँ पार्टी या नेता जुया पार्टी या कार्यकर्ता जुया झी वो पार्टी वो झोला कुबिया वो पार्टी जुझ्न छौ पार्टी नि वो जुझो बाट्न छौ पार्टी ख जी पार्टी ढ्याबले राजनीतिक दल जुझु मकु ढिउ मकु जुझ्न छौ पार्टी ख तिमी सुयेन झोला कुबिया आ उना चुने गाटो आ चाहिँ झिस यो कोए चकुने ढुन आजको झिस आ चकु सवा ठिके मल आ ठो गो फसे वनि मकु आ जिउ नेवाटे सक्ति झिस चाहिँ देख्यौ तो आज जिपी आदिवासी नेवा खर गा ढाइ पिन्यौ छौ सक्ति चाहिँ पिकया छौ मोर्चा देखे मल अलि वो मोर्चा देखे ढुंगा मोर्चा छ्याउले ढगा ढ्याबले आ चिजो चाहिँ अथनो कांग्रेस न मेमिउ पार्टी न झि नेवाटे चाहिँ कोवा आठो थन तस्के तो केपी ओली मखु जाइ र ठुटो चाहिँ झिसँग संघर्ष यावा ढाइपी झिठा चाहिँ हुइचोङ दु हुइ ओके छुलेरका ढ्याबले झि चाहिँ आदिवासी नेवा जागरण अभियान थन हठा तुलका त्यसै तो अभियान यहाँका थन आदिवासी नेवा टेके चेतना वो पिन्तो छपैयाना अलि झिउ छौ मोर्चा झिसँग टेके फटोहरु गार हल्ला छ अलि झिसँग चाहिँ अलि ठौ नीति देखे भई ठौ माग देखे भई का पार्टी यापी मनोट झिठा उल रास झिसँग छु झिउ चाहिँ माग छुट्यो झिउ चाहिँ ख छुट्यो झिउ झिसँग ठेगान याना अलि झिसँग इपिन अब झिसँग चाहिँ मोर्चा देखे बेले झिउ माग चाहिँ इमसँग चाहिँ पुवंकी झिउ भोटे एमसँग सही याद ढासा जग इपिन अब चाहिँ झिसँग मोर्चा देका चाहिँ वनिउजी अलि झि ठएन छुलेर गा ढ्याबले झिसँग मोर्चा देखे फटोहरु गार हल्ला छ झिउ ठाउँ मुन्टा जुना झिउ ठाउँ सरोकार जुना झि चाहिँ आन्दोलने चाहिँ वनि भई अलि झिउ ठो मुन्टा वो सरोकारी खया त मेउ चाहिँ राजनीतिक दल टेट झिसँग चाहिँ एमत चाहिँ प्रतिबद्ध एमत याकिउ एमत कपुल याकिउ एमत सही याकिउ वो कठो चाहिँ झि वनि भइको खण्डु होला अब आ झि न्यने गेना वनि भइ ढेउली झिको शक्ति झिको चाहिँ ध्यान मोस बेसजी डाक्टर साहब तैजु थे चाहिँ आथन सम सोनी श्रेष्ठ जुन थो ने सतैजु जी साधारण नेवाते चेतना हेगु ज्या ज्यानि नापाउ पला छु आफै त्या माली गारे वे कन्या सदुका पहिला गजब गर्न अथुके नापाउ पलाले जि ढाय दुन मेउ कठौ परम्परागत कठौ झि चाहिँ कांग्रेस यो भर अथवा कांग्रेस चाहिँ पार्टी अथवा मेउछु पार्टी झि नेवाटे चाहिँ सोइला याइला ढका चाहिँ नाप जीवन दुन उ किस्म वना झिउ खनमरु छारगार हल्ला छ कन छि
काङ्ग्रेस दैदिछ एमाले दैदिछ माओवादी दैदिछ अथवा चाहिँ जुजुवादी दैदिछ तिमी पुक्कै चाहिँ दक्ले तरुङ समस्या छुलेर गाड्याबले थिम्के प्रजातान्त्रिक चाहिँ सोचाइए मरो होला थिम्के चाहिँ प्रजातान्त्रिक सोचाइ मरु गाड्याबले चाहिँ तन चाहिँ समानता ले चाहिँ भ्रातृत्व ढाइ ले स्वतन्त्रता ढाइ थियो सोचाइ भ्या बच्चा मरु थिम्केला छुलेर गाड्याबले चाहिँ नेवाटेउ मिखा सोया ढ्याउ कस चाहिँ नेवाटेउ भ्याइ त घेना स्यान छेउ नेवाटे के डुगु चाहिँ सम्पदा त फुक घेना लाग क्याउ अले चाहिँ नेवाटे त घेना चाहिँ बेरोजगार यान छेउ नेवाटे त ठु सोनी गुलो घेना पिट्न छेउ त्यो चाहिँ जातिवादी नस्लवादी रहे ब्राह्मणवादी रहे ठु सोचाइ न ग्रसित उ नेतृत्व उके भेपी मनु न दे छमनि म उ नेतृत्व फुके चाहिँ उके ग्रसित जिरुङल जितल दुखटा जी नेवाटो चाहिँ सुनेर एकदमै राजनीतिक रूपमा नाचरहल पास बिस नेवाटेको राजनीतिक चेतना मरु मगो राजनीतिक चेतना नेपालले डक्ले अपो डुबिए नेवाटो ख ठीक है दोसो छि सोइ दिसल है कम्युनिस्ट पार्टी देउको बि न्यामय चाहिँ नेवाटो त्यो राजनीतिक चेतना ख नि अले कांग्रेस पार्टी देउको न छम डक्ले मुख्यमा मनुए गणेशमान सिंह त्यो राजनीतिक चेतना ख नि होला उ किस्म छोलेर गाड्याबले राजनीतिक चेतना मोरबी मगो जे प्रशस्त डुबी ख तर राजनीतिक पार्टी या त चाहिँ ठो ब्राह्मणवादी तसे चाहिँ शंका बिल राजनीतिक पार्टी या त भ्रष्ट यान बिल राजनीतिक चाहिँ पार्टी या त चाहिँ एकदमै जाली फटाटे अखरा यान बिल अले एज उबले छुले ढ्याबले इमानदार बि भ्रष्ट मोची बि मनु आठौं राजनीतिक दलले चाहिँ चुनिफु स्थिति चाहिँ मरे ढुङ्क्ल होला उ कारण यानाजको ख नस नेवाटो राजनीतिक चेतना मोरबी मगु अब हिंसा याना सुलेर गाड्याबले उ राजनीति नाकै वे नेवाटे तो मेयर हुङ्ल तिमी साबे चाहिँ नौल भ्रष्ट जुल तिमी तस्कै सेन नुङ्ल उ जु कारण याना छमसम्म चाहिँ राजनीतिक चाहिँ दलीय त रवि नेता टेके प्रधानमन्त्री जुरुको पनि मन्त्री जुरुको पनि सोनर गारा लासा इमी छे खा दु बैंक बैलेंस यो गुडु जग्गा गुल्डु इम्यु छौ टाल दुल छि इमानदारी नक्सा राजनीति या बि नेवाटला चाहिँ सेन नि थौ छेनो चाहिँ इमु चाहिँ सेनो परिवार सेनो इमसँग तस्कै दुखसिल उ कारण याना चाहिँ त्यो फुको खपि योको नेवाटो चाहिँ अले थौ राजनीतिक पार्टी ढल्की अले राजनीतिक नेता ढल्की वितृष्ण यो अवस्था चाहिँ थौ दु उ कारण याना सुलेर गाड्याबले आ झिसो चाहिँ नेवाटे आदिवासी नेवा जागरण अभियान न्याके ढासन आ जित्न ठाको हो त्याला तस्कै राजनीति प्रति वितृष्ण वेरुङलो सुनानो नेवाटे सालेर गाउन नास तस्कै ठाको इमिछार लाजा मेला जिमु यो जिमा सोसा सो भिसा भि जिमको मतलब मरु त्यो थियो किसिमको अवस्था थिएन चंगला कारण याना चाहिँ त्यो ठाको चाहिँ ख तर आजसँग छुलेर गाड्याबले निराश भी चाहिँ मजु झ्याब्लेनो चाहिँ छुलेर गाड्याबले आस दिउ झ्याब्लेनो दिन्छु नि जिसँग ठप्सँग सुगु ठप्सँग फुगु कुटो चाहिँ यानावनमा तर आजको हनो चाहिँ लिसकै याद है आज हने उले लोन गाडियो आज त्यो चाहिँ त्यो पार्टी चोपी पासपिसँग चाहिँ नेवाटे चाहिँ गैना चाहिँ छगु परिचालन याफै नेवाटे त गैना चाहिँ त्यो गो फसे चाहिँ जुनी इंकी फै ढका चाहिँ एमसँग चाहिँ सोइन जोंदु उ किस्म जिउ वेग बि दोपसित जिउ इनापु दु नेलो जायगा दिस तो चाहिँ आजको चकुसोवा ठिक दिस त्यो गो फसे एकदम चाहिँ जोसे त्यो गो फसे धुवाउनी चाहिँ सिनेवाटे त मजी रुङ्ल नेवाट अन्तिम अवस्था थिए नुङ्ल आदिवासी नेवा जाति मरि हुने अवस्था थिए नुङ्ल नेवाटे भ्या मरि हुने अवस्था थिए नुङ्ल थौ नेवाटो चाहिँ 600 टेटो चाहिँ ग्यापी अवस्था थिए नुङ्ल थौ चाहिँ थो अधिकारीको लागि 600 टे मुख पिदिरुङ्ल न कांग्रेसले चौबिस आदिवासी नेवा यो अधिकार चाहिँ खटेफु न एमाले 24 टेफु न माओवादी 24 टेफु न जुजुवादी 24 टेफु ठेउ टाल्न सुलेर हामीले नेवाटेको अस्तित्व मरि बनेको भ्या मरि बनेको अनि करिब पक्का चाहिँ खण्डेर हुङ्ल ठिकै सुलेर हामीले बच्चा निराश बोजिपी
भतिजा सुलेर गाडेले तो दल टेयु जुजियो झलक कुबिया मोनिपी सु न्यवाटो डसा इमसो चाहिँ जिउ खैदे छक बालको बिचाया मल आ झिसो चाहिँ तो चाहिँ कांग्रेस पाखे मेमेउ पार्टी पाखे झितो झिला ढिउमको इमसो ठौटको इमसो चाहिँ झितो मोसोया रुङलो आनो चाहिँ सोइमको आ झि न्यवाटो सगुथिर जि फोटो हल्ला छ झिसो जिउ अधिकार मसिके फोटो जिउ अधिकारी लागि सटे फोटो गाड हल्ला छ अलि झिपे जिउ अधिकारी लागि झिसो 56 जुया केनी फोटो गाड हल्ला छ इपिना पोजिसन बार्गेनिङ यापै इपिना पोजिसन का जिमु चाहिँ ठोटो माको जिमु ठोटो मुद्दा ख कचिमसँग छुरिया तो जिमसँग पुरायन बि फुलाकी मोफो कठिकु लागि आन्दोलन याउल कि मया उर्गारिया वो आन्दोलने जिउ माग जिउ मुद्दा जिउ सरकारी खन चाहिँ अलि वइ वो अवस्था छि इपिना बजना वनि उदि आ झोलक उबिया जको ल्युल्यु वनि उदिउ उन जुम्बे पासमे योकुडु जो बिन्टिडु छक जासुन न दिस तो आ गुरी जको जिकबि झोलक उबिया चाहिँ वनि हो होला वो कारण हैन जो इनाबला छुदुलेर गाडेले गुलिनो चाहिँ जो पार्टी हो चाहिँ ल्युल्यु उन जुम्बे अले चाहिँ एकदम जिपि नेवा नेतर गाडाबि जिला था इपि नेवा चाहिँ नेता मुगुडिया पार्टी चाहिँ जको नेताका छि नेवा नेता त यको खनि हरेक पार्टी हरेक दलले जुजुबाडीले न यको नेवा दु इपि सुलेर गाडेले जिपि नेवा चाहिँ नेता खर गा नेवा चाहिँ हनु विन जोंदु यो नेवा चाहिँ नेता मुखु र पार्टी चाहिँ नेता जुजिया नेता गाइपि नेवा चाहिँ नेता दिउ कस्ता नेवा चाहिँ मुद्दा नेवा चाहिँ सरकार यसो छुसुया न उले ठेमल नि कोनिमल नि मुखु मिवा टक्रे जिम समयना तो जिमु भूल जुल जिमु गल्ती जुल ह्याउ खसा का तो तया चाहिँ क्वावा आ जिमसँग चाहिँ नेवा चाहिँ मुन्डा हो नेवा चाहिँ सरकार जिमसँग चाहिँ चुना जिपी न्यनि होने जिमसँग चाहिँ का चाहिँ नेवा त नपजना जिपी जया ढगा इमसँग चाहिँ आत्मा आलोचना याना इपि चाहिँ न्यनि बोल रास आनो लानी होला चार रास इपिलाई योको ससुपि योको अनुभवी ख तर इमके सुलेर गाडेले चियो बुद्धि जुया चाहिँ तो नेवा त फुको गाले कुटुनु जिगु सोनी ग चाहिँ नरक चाहिँ दुल आदिवासी नेवा जाति चाहिँ अन्त जुगपट्टि मरि वनिपट्टि उठासे चाहिँ लावे ढुङ्ग्ल डाक्टर साहब बताइदिनु नि गुल्न चाहिँ नेवा त घा चाहिँ नेता घा हुन्छ तो अपो अफि चाहिँ पार्टीगत नेता ज्याछन नेवा त्यो नेता ज्याछौ मोर घाते ल थन छि थन सुक्मी चाहिँ रविन्द्र बजार सारे जुन थदवे कथा थौ ने सते जत नेवा त आवला वेकअप इन थौ पार्टी कथा नेता जो हुना आ नेवा त्यो नेतृत्व विकास या त छिया माली घाते वेकइ ने सतो नेवा त्यो नेतृत्व विकास या त आटको छ विकास जी फया थौ मुखु क नेवा त चाहिँ छरी जी मखु चाहिँ सुख थे चाहिँ छित ताक दिया आटको सुलेर गाडेले कि नेवा त चाहिँ सब सही चाहिँ विचार नेवा त चाहिँ सही विचार चाहिँ जुनि मफुनी सही विचार क्या मफुनी छौ कन ठोकस मेको सुलेर गाडेले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिवादी स्वार्थ सरकार अल्लाह से चाहिँ छोको पार्टी गाउनर गार अल्लाह से अन चुनावले लुएबले चाहिँ टेकिफैपट्टि चाहिँ सम्भावना दिन्छु नि ओके चुनावले टिकट छौ क्याउ लागि अथवा चाहिँ सुलेर गाडेले चाहिँ छुछको पार्टी पाखे चाहिँ अन चाहिँ जागिर चाहिँ नेखनिउपट्टि अहिले पार्टी पाखे चाहिँ छु पोस्टे छु परे चाहिँ वनि फैपट्टि थियो थियो ए चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हुना चाहिँ चुङ्गु कारण याना सबले झिके विचार मन छिटो सही विचार बिउमिया मरु कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ घुब्ले झि चाहिँ नेवा टेट चाहिँ सुलेरले नेवा डेपि चाहिँ आदिवासी ख तो आदिवासी चाहिँ थियो अधिकार टु कठो अधिकार चाहिँ नेवा चाहिँ क्यामार कार्य कम्युनिस्ट पार्टी घुब्ले प्रेसिडेन्ट दुरुला नेवा टेट मरु न त कांग्रेस पार्टी चाहिँ तो चाहिँ गु जातीय स्वशासन लगाडियो नेवा टेयुको चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकार खर्का कांग्रेससँग गोप्ले ढाउटुला ओके चोपी नेवा टेट मरु उ कारण याना चाहिँ तनु नेवा पार्टी तुने चोपी नेवा नेता ढापिङ के नचुलेर गाडेले सही प्रजातान्त्रिक चाहिँ इनके ज्ञान मरु ओले चाहिँ कम्युनिस्ट ढापिङ के न सही प्रजातान्त्रिक ज्ञान लु न सही समाजवादी चाहिँ ज्ञान लु अले इम त खाली चुलेर गाडेले पार्टी गु चाहिँ बिल इम त उलिहेजको ज्ञान लु तो जातीय चाहिँ गु ज्ञान क इमके मरु अले नेपाली ढकले टरुङ समस्या दिए जातीय समस्या ठो समस्या समाधान मोजीको चाहिँ नेपाली छुए समस्या समाधान दिमको नेपालले चाहिँ
저거 स्वच्छ सरकार न वे फै मगो तन खाली ब्राह्मणवादी सरकार हे जगो वे न्यावे वेमा चाहे केपी ओलिउ वेमा चाहे जुलिउ वेमा न्यावे वसा न चाहिँ थनो चाहिँ जातिवादी ब्राह्मणवादी सरकार हे जगो वे अले झि न्यावा दे त छुपाइदा तुम सिजंगु न्यावा जाति सिनावनी उला डाक्टर थो चाहिँ थो पार्टी पाखे यान्चोला इमसा चाहिँ छिटो धोका ब्याचो देउला छिस स्याय चोंला यो पुसा वाचाक चोंदो खाना न चोंदो कास्ते पार्टी पाखे गु यान्चो पार्टी पाखे दि अलग खलाले पार्टी पाखे छिटो धोका ब्याचो दु गाडी होला छिस सुये जुला आ छि पार्टी पाखे अलग चना खलाले झिउ थये नेवा नेतृत्व विकास या त झिउ थये नेवा नेतृत्व चाहिँ छा विकास दि फैचो मको जस्तो नादा दर्शक बताइदिल नि जस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी न चाहिँ प्रशिक्षणलाई बिल तर नेवा त्यो अधिकार लागि छु प्रशिक्षण म बिल तर आ दर्शक जाउबी चाहिँ एकु नेवा नेलवा त दु वेको विषय न चाहिँ थो आ नेवा नेतृत्व विकास या लागि थलो प्रशिक्षण ब्यावन माउ खनि मगला थलो चाहिँ झिहा चाहिँ थलो ज्यादा लागि मोरो आ नेवा एकदम शून्य एकदम शून्य ठुइट चाहिँ आज्ञा न याक्यु खाली छ त्यो नेवा नेतृत्व विकास या लागि त्यो बारे न चाहिँ छु खोज जस्तो कि आफ्नो शुक्रबार जक नेवा नेलवा त्यो छौ भेला न जुल गादै गइतो दु वो भेला चाहिँ जुलकी मोजल अलि वो भेला जुल ख चाहिँ गजबी सल जुल छु जुल ख वो भेला जुल नेपाल बैंक्वेट वो भेला जुल अले वो भेला चाहिँ ठो चाहिँ आहा वोली चाहिँ ठो संघीयता यो विरुद्ध गणतन्त्र विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध न वो वनी न धेउ खौला वोले एजुली जिनेवा चाहिँ त्यो विरोधी मल धेउ खौला अले अन्ठालको जिन धया चाहिँ ठोगु ठो थनगु नेवा नेता रगा वपि नेवा नेरवा रगा वपि स चाहिँ पार्टी एजेन्डा जको चाहिँ जोना होला पार्टी नेता जुया जको खलान चुचु न होला अटु किस्मला नेवा तो गैना चाहिँ वही एजुली मजु आथर चाहिँ पार्टी नेता जुया मगु नेवा ते नेता चाहिँ जुयु आवश्यक दु ढका जी नवनो जुल एजु जुली ठुके उठो देउया मरु नेतृत्व घेना विकास या गरल्ला छ सुना चाहिँ नेलो चागल सुना ठो खठुइगल खठुबी मनु तसे थौ थास या फुगु यान बिमलगा एकदमै एक नम्बर या नेताजी दुई नम्बर या नेताजी दिउ खमगु सुना चाहिँ सुसु याफु गुलगुली याफु आदिवासी नेवा ते त ठो सिनाउनी उपति अवस्था ठंगु ल ओके बचे याउ लागि थौ थास सुगुली याफु वहे नेतृत्व का अले ठु किस्म चाहिँ जिस पाट वाले हे ठु किस्म विकास यो भने फटोर गा हल्ला छ अले हन ओके दक्षिण बाला पि नेता त चाहिँ प्याउ वइ हजुर डाक्टर साहब छिउटी खास इन सिधै थे चौँदो मलाई छि गु खटाइदिउ ख वे छिउटी खाइ छु न चाहिँ थन सपोर्ट न उइचौँदो थन पन्ना बजारतार जुन तेहरू नेवा त मुख्य खेतेसँग त विशासियागो नेवा त गबेटक जी जे सस्यु ख अले गबेटक त्वामुना पुत समाज बल्लागी पनि फैमगो ओबेटक नारदक जी ज्याजी फैमु काबे कलन तैदिउ दो मना अले अठेठन सुरेश साके जुन तैदिउ दो नेवा एकता त थिथि पार्टी प्रत्यागना नेवा पार्टी छगु सशक्त याना अनि माउ छिस गुल पला लनमाली छु धारण सुदु छे गानु गर्न तैदिउ छि व बारे नाथ तयाना दिनु गुदो अथो माने अझै त्यो पार्टी गा धेउ ख हो तस्का तरौ ख तिम्रो लागि यो कोया तयारीमा एजोरी पार्टी जिसँग खन्तुरुन्डो मल्हा था खल ल्यावन्डो दैगु चीज जुइगु चीज उली अपुपति चीज मखु अन हन समस्या छुदुलेर गार्याले नेवाट से पार्टी च्याकी गार्या निर्वाचन आयोग छुया नियम डेका बिलर गारला छ पार्टी डेकल गारला छ टक्कु जाति तेमा हो नेवाटे छौजको जाति चुन्दै मखु ढका निर्वाचन आयोग अयो चाहिँ नीति नियम डेका बिल ठौला सुलेर हामीले नीति नियम डेग्यो फुक्के ठासे चाहिँ ठौ वे ब्राह्मणवादी र चुन ढुङ्गल वो कारण याना झिस आज्याले उली अफी मखु वे कारण दिउ आठटे झिस चाहिँ तोरु गप चाहिँ झिस मन्याके पार्टी त्यागे ठेया ए मरे या फुगु चाहिँ झिस याना किन मल ठौ चाहिँ परिवारे दुने ठौ चाहिँ टोले दुने ठौ गामे दुने झिस छु झि नेवा रेपी आदिवासी ख थो सोनिग रिउ चाहिँ झिगु चाहिँ आदि भूमि ख तो सोनिग या ठुवा झिपी चाहिँ आदिवासी नेवा ख ठो झिउ अधिकार चाहिँ झिस चाहिँ कया वनमा रिउ
또 찌기자 롱우 콘 수리야 말아 더 체두네 수리야 말아 더 또네 두네 수리야 말아 더 감에 두네 수리야 말아 또 찌기자 롱우 대소 수리야는 빌러 가달라서 आदिवासी नेवा जागरण अभियान छ गजिसं यहाँका बिलोर गाडल्लासा अनो लिबो अरिथि खल्याबले बेउए चाहिँ वातावरण बने जी हजुर डाक्टर साहब आ छि खयिम चाहिँ कोटाकी पाख्यो भने आ छिसन थो नेवा नेतृत्व विकास यामा नेवा मोर्चा या देखमा गाड्यो छि थो ख गुन्तन गु तस्क बालाउ तस्क आवश्यक आयो लागि छिसन यामा उपति जाला जे जुल तर आयो जी चाहिँ आ थो थो वर्तमान परिस्थिति न खलान चनौ दुनिया ना थो अन्तिम चाहिँ डाक्टर साहब त थो चाहिँ सुन्य सदस्य आज गु संविधान संसद विघटन याना निर्वाचन युक्ति चाहिँ गु घोषणा याद गु अवस्था आ थो थके चाहिँ थो चाहिँ असंवैधानिक ढका चाहिँ आन्दोलन पाउ चंदु आ केपी ओली पछि उसमा चाहिँ थो ठिक ख गुलिसिन चाहिँ अझ निर्वाचन वना धन्नु जनादेश क्यादै ढका देउ न खौ चंदु आ थो अवस्था चाहिँ नेवा त्यसमा चाहिँ गुचे पाखे चाहिँ वना चाहिँ वनबाली खेन्छौ छु बिचारो जी नजे न्यादुनो तो निखे वनि मजो चुनाव जिल्लाके मजो ढाउलिन वनि मजो तो संसद विघटन याउ छिक्दो मजो ढाउलिन वनि मजो छिगु ठाउ सौ स्वतन्त्र चाहिँ छिगु विचार डेमा छिगु स्वतन्त्र लन्च छिसन डेकीमा छिगु लन्च छिसन डेक्यु आवश्यक दो क्लियर है अस सुबा डाक्टर महेशमान श्रेष्ठ जुया त थौ जिउथो ज्याजोले चाहिँ थयो चाहिँ अमूल्य इबिया जिउले यकुको सुबा डाक्टर साहब या त थौ आ छिथो ज्याजो कोताक्यु पाख्यो भने थौ थो ज्याजो सयजन बिपि सकले पाजुमे जुपि सुकमु पाजुमे जुपि त यकुको सुबा देसाइ चना लिसे थुगु ज्याजो सफल या त थो टेक्निकली ग्वालियन चन्दीमा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबुया अध्यक्ष बाजु सुरजबीर बजाचार्य लिसे थुगु सचेतना कवया सदस्यपि हसना लवजु रचना श्रेष्ठ मीना बज्राचार्य अनुप्राण लिसे सचेतना कवया कजी प्रजित साके यातना एकुको सुबा बिहे जी तेज नारायण मर्जन बिराजी एकुको सुबा